Nike receipt namhlanje ngalensipho ebizayo R1000 kodwa ngizofuna laba bathi thina sithathe entweni mapholo basicela ukuthi usisize bonke njengento engiyikho insipho just a soap ikwazi ukuguqulela impilo yakho abahlale bentshontshizwa ngabe semsebenzini noma isegcekeni makhonto elahlekayo nje sekuthiwe abane problem ukuthi kusukhona izinto ezibalalayo labantu ekuthiwa bonke ngizobanikeza umgabe ngibanikeze uMandela ngiyibone ngathi kuvula ama-sport lawo okujuluka uyabona ethi omunye hey lenze ibhingilele imanga uma sengiyibekile iyajuluka ujuluka kusokhuluma indaba Sipolo uNkulunkulu wamthesa amandla Baba wamthesa amandla Abagulayo nabahlupheki wona wesondela mkhunjini wakho nozophila Ningizima Africa worldwide umhlaba wonke jikelele ngiyabingelela kakhulu sanibonani ngibingelelwe ishidele emhlopho MC Pholobaso andile wakangcobo la esandleni sami ngiphethe umgabe lo njalo abantu bathi umgabe usenzela lokhu abanye bethi uMandela usenzela lokhu insipho ezimbili lezi la ekhaya uma uzoyithola zihamba zo2 ziba R1000 kodwa ngizolekelela wena othi awu-afford futhi awuthathe entweni isikhathi sakho lesi eyakhe impilo ukuthi nawe ishintshe ngento engelutho insipho just a soap ikwazi ukuguqulela impilo yakho labantu abanezichitho labantu abangahlaliseki othandweni noma emendweni labantu ekuhlale kuthiwa banesidina labantu abaxoshwa nawe ndene emsebenzini usebenza izinsuku ezimbalwa labantu abane problem yokuthi ebusuku khona izinto ezibalalayo labantu ekuthiwa noma ihambela kuthiwa yilo uzalo umthakathi noma kimi niyathakatha noma wena uyathakatha laba bantu abahlale bentshontshizwa ngabe semsebenzini noma isegcekeni makhonto elahlekayo nje sekuthiwa wena laba bantu isho kuthiwa ngabe kukhethwa izikhundla zegovernment board into engathi isho nje le ephansi noma mhlawumbe kukhetha umuntu ozoklina umgaqo wangakubo wena ucatshangwa nangengozi ngizoninika ireceipt namhlanje ngalensipho ebizayo R1000 kodwa ngizophinde futhi ngizwelane nani ukuthi ngeke nili-afford ngithi R1000 nini ngizonisiza ke manje ngicela ngabe ugogo ufunela umzukulu wakho noma uyifunela wena ngicela ngabe umama ufunela ingane yakho noma uyifunela wena ubaba ufunela wena noma ingane yakho noma umkhulu ufunela wena noma umzukulu wakho ufunela le yangane kadadweni noma le yangane yamfweni kunalo mntwana ozama ukwenza kahle ekhaya kodwa akaphumeleli ufaka ama-CV ukwenza konke akwenze kulutho inamba yami ilula 079 0453 446 ngiyayiphinda 079 0453 446 ngifonele njengamanje ngifuna laba bathi thina sithathe entweni mapholo basicela ukuthi usisize bonke ngizobanikeza umgabe ngibanikeze uMandela bese ugeza for 7 days ngendlela engizokufundisa ngayo njengamanje uma ifika insipho into yokuqala usuku lokuqala efike ngalo geza ngo12 ebusuku ngomgabe ngakusasa ngo12 ebusuku geza ngoMandela uma uqeda lapho sula nje kahle ngokujwayelekile uyingenele ngubeni ulala kodwa ucansi ungalenzi for only these 2 days emva kwalokho ekuseni ungakashaya u8 ekuseni ukuthi ilanga seliphume noma lakaphuma kodwa ungakashaya u8 vuka uthatha insipho yakho wenzise kwami uyicwambuzise emanzini uyikuxukuxuze wena wabona nazi izandla zami zimhlophe uyabona uma usuwenze njalo ibhixe phela ubuso bonke uyigcobe bese uphumela ngaphandle mhlawumbe uyocheck imoto zakho ufike ubuke lapho uthi imoto right zinjani njani mhlawumbe ufuna ukubuka iview uyaqalaza noma mhlawumbe uyabuya ukhona into obhizi ngayo lensipho igcwele ubuso ekseni ngenkathi ugeza ukhuluma ngenhliziyo noma ukhuluma ngomlomo uthi ngifisa abantu bengithathe ngalendlela ngifisa lento elala nami isuke kumina ngifisa nami ukuyibona ibhizinisi lami lidlondlobala ngiyaphuma manje namathawula ngiyodayisa ngicela ukuthi abantu bethenge ngiyaphuma manje ngiyofesa ngiphethe iCV yami ngicela ukufika ngithathe noma ngiyawi-interview enza sure phela ukuthi ngenkathi ugeza isho kuthiwa ngabe ukhuluma ngenhliziyo uyabona ukhuluma ngenhliziyo uyiphixe bese uhlala nje only 10 minutes noma ngaphezulu kukwena kodwa qikelela ukuthi imizuzu eyishumi uhleli nayo isemzimbeni wakho
kunalabantu akade babeshipha la uhleli khona zonke lezi idina nezichitho naleli liphunga lokunuka liwela kuwena njengoba ihleli kanje ebusweni kuyaphuma iyadonsa ingakho abanye beni bayize bethi awu eyami insipho ngizwe ngathi iyangincinza ngizwe ngathi kuyantontotha omunye ethi hayi eyami insipho ngiyibone ngathi vula ama sport lawo okujuluka uyabona ethi omunye hey lensipho ngigilele izimanga uma sengiyibekile iyajuluka ujuluka kusuke khuluma enye indaba enkulu kodwa kusuke kufanele uyiphelezele leyo ndaba 0790453446 wazi ukuthi lensipho ingakwakhisa umuzi wazi ukuthi lensipho ingakuthengisa imoto wazi ukuthi lensipho ingakwenza ukuthi ubasa kuthanda kunikeza isikhundla wazi ukuthi lensipho ingakugqokisa idwedwe impahla ethandwa wena wazi ukuthi lensipho ingakwenza ukuthi ingane yakho ukwazi ukuyikhokhela ischool fees lensipho ngaphandle ukuthi uzothola uhlango olithile ufaka isitapu esithile noma ugezwe ngento ethile wena okwakho thola nangumgabe thola nanguMandela uhlamba umzimba wakho wonke uzinikeza isikhathi kodwa for only 7 days laba bathi abathatha entweni abangenayo futhi imali eningi I give you a chance ukuthi nawe lensipho ukwazi ukuba nayo ngizokunikeza umgabe ngikunikeza uMandela ngemadlana encane ngani zakwethu laba bathi nje abathatha entweni ngo 300 rand ngizovula lo muzo kade usuvala isicapha ngokuthi akukho ukudla ngo 300 rand ngizokwenza ukuthi lezi zinto bese zikubalekela zithi awunamali zibuye ngo 300 rand ngizokwenzela ukuthi la ubuxoshwe khona ubuyele ngoba uzothandeka uzonuka amakha uzohlonipheka lesi sichitho nabathakathi akade bedila nawe bazokhathala eyakhe impilo izovuleka ngananga umgabe insipho enamandla insipho yemanga insipho kazwelonke insipho eyenza izinto zenzeke only 10 minutes uyibeke nje emzimbeni wakho ikhulume efisa ukukhuluma ithathe lokho ekulahle lapha ithathe lokho ekulahle lapha isondeze izinto eziright eduze kwakho lensipho igeza amakhosi ahlele ihlalweni ahloniphekileyo mayiqhamuka kuyazwakala lensipho igeza okhansela labeni bakhethayo for 5 years bagezela ukuthi mabefika isho kuthiwa ngabe benihleba ngayo nithi nifuna ukumgifa nifuna ukumtshena ayikho le ndaba yakhe kodwa nonke enimane nihleke angisho ukuthi uvela bahleke lo kodwa bakuthanda isho kuthiwa kade bengakuthandi ngalensipho 0790453446 lesi isipecially engisethulela abantu abathi thina sithathe entweni asinalutho mapholoba lensipho ngisengageza ngayo ngenzela izimanga kodwa manje ngiafford ngisanda ukwenza lokho ngemali ngenza lokho ngilale emadlana encane sondela ngabe ngowesilisa oyisigwadu noma oyishimana ufuna ukuqonywa thatha lensipho ngabe ufuna umsebenzi thatha lensipho uphethe isitokofela kodwa sikuzuzisa ngalutho baloko belanda imali nje balanda imali ufuna nawe ukuthi ngelinye ilanga bekucabange noma ngo-cold drink wena uyiphoyisa elisabisha ukugwazisa umuntu endleleni kodwa uyababona uzakweni bayagwazisa ufuna nje umuntu engalokho etshena wena mana ayiqaqele yena athi ayi wena kodwa mamazi noma baba umuntu omthetho siyaxolisa bamba nako 200 kuyoze kube yini ugwazelwa ngo20 rand abanye beyisavuna imali la endleleni nangumgabe nanguMandela shintshe yakhe impilo isimo sakho siqhakaze impilo yakho iswabuluke udlondlobala ukhule nakuma rank lensipho igeza amasosha ahlele emahhovisi amasosha aseyinkambeni lensipho yenza izinto zenzeke 0790453446 ngizokwenzela only abantu abangu 100 labantu abawu100 bafaka u300 rand bese befaka no 60 rand eceleni ukuthi ngikuphosele ngophepha uyabona ukuthi konke ngikuchipisile like ama sponsor ngo200 kodwa this game ngithi laba abantu abathi nje mapholo bayi impela siyayazi lensipho iyasebenza ngizwile kamakhelwane ngibabonile behamba beyothenga kitchen skin noma befaka ke ama built-in ngibabonile sebefaka osofa ngibona umbhedo omusha ungena lapha bageza ngalensipho izingane zalapha yazihlakaniphile zizimati 0790453446 lensipho ngisho ukuthi ifika ingene engqondweni kodwa ngisho ukuthi ifika isuse lokhu okuvimba ukuthi umntwana wakho ngabe uhlakaniphile ngoba la ngaphandle abantu baphehle inkambeni babiza amagama enu la ngaphandle nihamba abantu abanomona ababuye bethwebula izinto zenu la ngaphandle kunomuntu nje olokhe abakhona olokhe efiselana izinto ezimbi le moto yakhe ake uthi ngelinye ilanga
ungene kuyona ugeze ngomgabe uphinde uthathe lo mgabe noMandela uthi ugqom la emanzini uhlamba imoto yakho ispray ngawo madoda angazi lichaza ngithini le kodwa akukho kudlula ukuthi wazi one thing and that thing is very very important. uMapholoba, he is not a traditional healer or prayer whatever umthandazi or mhlambe isangoma noma ini. Lensipho ngayiphiwa nje kanisa kwethu kwathiwa mfana nayo into yokondla nayo into yongconywa abantu ngayo bekwenzela izinto ngenxa yokuthi ubanikezela insipho kaMgabe noMandela. Abantu bayophila ngalensipho, abantu bayodlondlobala ngalensipho. uMgabe, uMandela. Kodwa ngifuna ukuvala ngingakhulumanga ngovaselina wezimanga ekuvaselina kaMgabe noMandela. Usho njalo nje uthi Mapholoba cela uMgabe noMandela insipho, ngicela novaselina kaMgabe noMandela.